Gavana wa kaunti ya Nyeri Nderitu Gachagua ni atetete akiuga ati amemba a bunge ya kaunti yo na aria mehitite kumuhagura makoretwo makimuthenia na kwenda mahake na niguo mateanirie undu ucio. Oigite ati MC acio makoretwo magika micemanio ya thiri na gwetia kigina kia muigana wa shiringi 20,000 o mundu. Na siwezi ati kutishwa na mtu, kila mtu ati sisi tutasaini signature we tuite kado tupatie 10,000 20. Hiyo kazi zitafanya. Ikiwa niko na 10,000 ama 20 wacha nipatie hawa mama. Lakini si mtu mshahara yake ni 1,400 alafu ananiita kado ati gavana tuite tuongee mambo haya, na hiyo kuniita ni kuniitisha pesa. Oho ni atariirie uria MC acio marenda magie na mucemanio wa thiri na gavana na niguo mathondeke weru budget ya kaunti yo iria gavana ucio rigakwaga kuhitukia. Gachagua oigite ati MC aya marahuthirwo ni thu ciake cia kiuteti niguo kumuhagura na oho kuhotomia uthii wa na mbere wa kaunti yo. Kubagitwo rwa impeachment mweri 23 na niye gwenda kumera ni gavana wa Nyeri, niye ndire mayor, niye ndithuritwo ni councillors, niye ndithuritwo ni MCA. Mimi nimeshaguliwa moja kwa moja ni wananchi hao. No na kuri oguo MC amwe ni mareganite na ndeto iyo makiuga ati Gachagua ni gwitigira aretigira kwehera gituro-ini kiu githurano-ini kia mwaka turorete. Ngiribotera Inooro TV ritwa riakwa ni Wambui wa Wanjiku. Now I am a BOM member.